14 niza kuba nindahira ninyenda kubasima mnongo abanyashema ahabo kureba ngo Adrien nabasa kandi mukampereza obwesije mukantera karuru kinje mnongo kandi hate hitwahika twaheza kurahira 2014 ntuza kuba twatandika business nimbaragani sangu ngo twabire turiyo mu karuru ngo turiyaha we are legislators nitutekwa kureba ngo twaba abebembezi abarabakore kandi abararebe cyo twakora na parliament twakora na government kandi twakorana n'abantu bitu abo mu district na mnonga ko kunabere nimbagambira ngo okora na government niko ko kufuna mnonga ya haro projects nyingi ezinkuteka ngo tusakora na government enguto already numchimanya ekitugubire ntufayo kugira ngo nguto zitu zikore kandi nenguto ziriyo manifesto numchimanya amararo gitu abakazi okureka okuzara hansi na munonga kitwenda kutekaho esira necha his excellence the president of Uganda cyatwire nagamba okugira ngo omuntu agira kasenti omushahoye agira kiyagira entasya mwe niwe waza kutasyota mwe niwe waza kureta ki ecyakutahize kandi kikareta wagira fizi kikareta wagira okuwaza mu rwaro karaguza mwe no bindi byona tubikore konka turebe ngo entasya yo muntu umaka yaba number 1 icyo kubanza bakiruhura nimwe bare mnonga ece kindiho nimwe mukimpikizeho icya kabiri set mbere ndi hard set hatu we are on go nahika hago naza kutsimbura nyina ngo ntsimbure nemwe ntuje kutandikira hari biriye binabaraganise ndiyo mukaruru reka tushabirane ebiriyo mission biyo birunje mwe bare mnongo ukantakajire kare nyenda kubanza kutwara umugishogu okwebaza na no congratulating his excellence Yoweri Kaguta Museveni ahabwo kubasa kuhangura na percentage mpango kandi twenjera no kwetebekanisiza okurahira kwe okwebiro 12 okwezi okwa katano abanyakatera ninyenda kubanza kubasa kutupesa tubashoborera ingero iturayimenting manifesto yitu kuko twabire twajubanjorire sho obwire nubwobu ekisanja ecyababire bari mu parliament echa 11 parliament kiriyo nicwa turiyo nza kutandika ekisanje citu echa 12 parliament so bagenzi bange nimbasima abamasindi akaruka mwampaire kayingi abo kwati byanguhire parliament ye 12 bayenyangu exam kaba egumire muno na percentage kutunga 70% kakitanguire nabwe ki 13 okwa katano 2026 ndi omu halaba bagenda kubanza kurahizibwa bokuba ibara lyange ndi kutandika na a so kuruga saha 2 mpaka saa musanji ne kichwekaho nubo tujja kuba turahizibwa baitu nkwenda kubamanyisa nti ita ba members of parliament batakaturahize tujja kubanza tutunge okurahira kwa president waitu omugonzebwa Yoweri Kaguta Museveni tibuhaburwa kiki agenda kurahizibwa ebiro kwezi 12 okwa katano 2026 obo nibamurahizaho kororo era nkaite twenda himanyire tujja kubayo mukurahira okuba nuwagenda kuba president waitu.